Asantehene na oba ya no. Ya de ye twa ne tissue o. Ba fra ne say, Okomfo Anokye. Odua kum. Ebi wo hu kuro kumawu. Na bi kumase na nyeye baboa. Baka kumase a na me kira nwase. Emra ye duru ba bi a ba fra na Asantehene no. Sama di kana ka say na Denkyira hene ne hwe ho. Kumase fo no be hye Denkyira ase. Na ba ne be twitwaja de ma Denkyira hene. Akuma ase ne. Nso se na ba sesa no. Ba do so ntiwan se ba sesa no. Akuma ase ne. Enye kum baboa. Na ba ma so se na abadwuma ne ba ya. Beko beba this your boy attach the blue face. Awie ye mre se wo pe blogging site papa e wo YouTube a. Eno an foreigner multimedia. Update ye ko otwi ko brema o de be brew. Dia no person blogging fa say why you adwuma bi no person be blogging adwuma no obewe amaw. Ade bi a wo yo no ope blogger obe promote ama na kwa animu no. I am recommending foreigner multimedia for you. Enya kasa, just subscribe. If the notification appears, click on it so that any update from foreigner multimedia you will get and enjoy. Enya kasa every. I told you the money to as come for the Never stop subscribing to foreigner multimedia. Bye bye. Ba fra ne say, Okomfo Anokye. Odua kum. Ebi wo hu kuro kumawu. Na bi kumase na nyeye baboa. Baka kumase a na me kira nwase life and colored. Eya badwuma ya na obete. Emra ye duru ba bi a ba fra na Asantehene no. Sama di kana ka say na Denkyira hene ne hwe ho. Kumase fo no be hye Denkyira ase. Na ba ne be twitwaja de ma Denkyira hene. Akuma ase ne. Nso se na ba sesa no. Ba do so ntiwan se ba sesa no. Akuma ase ne. Enye kum baboa. Na ba ma so se na abadwuma ne ba ya. We are hene a woni made no tinkenkane no ni memra. Wo. Woni bibia wo so bibia. Me ka dia si ya ba ma so tete no ne ba penti ni ho. Penti no bada ntwuma ne ye ba ma so bada ntwuma ne kwama Denkyira hene na bada akwabada ne wana bada penti Asantefo no na so ya domani na waya agwwa semse ne wo wonka na obebu hu abomfia na oduru ba bia na binim bada ba ho tete he bia de ne ho tete do Ghana ha ya domafo nkwan ba ho tete Nana maka me say awie o hwa amre na o ye tie kakra de na amre me ba ha no nte sadamfo na na ogege etata no na o ka amre bi na amre na man kire ma hwa bi no bante ase na binum betim kasa be kasa na kese be pese be kire se nya be sokura ke ne nyame a wo suri nso sokura o ye da usa wa do mama ne Mfie apem ahensia aduanan 1640 ekoba Asantehene na wo ansa sasreku oye mre ohu mpanimfo ya ole miniwa nuaba na osiso no me manta apo na atapanyini oni akonya okohu binim so ola atakuma no ni akonya saa de ekodi amanfo tim ankyare na oto binum babape yanini binim pepe kuma enam santi ema ekoye te se mana no mo wotete ye akwama monwene so ye mu nso miensa ka akwama monwene so munnan ye se ye ma ye munye den tete ye free akwama monwene so ye konya na wase bebe friend nsawam ye free nsawam ye ko bo ye frobo ye kwa asuonya asumeja ye free asumeja ye kwa kumawu ye free kumawu ye kwa sintreso ye free sintreso ye kwa banso ye kwa tentebepo o ma widiem abisim ye kwa jamai ye kwa asuofri Cote d'Ivoire enti anya de na nya won asa ho hene ba oyede odidi sintreso na konumi so wa ko mo no Cote d'Ivoire na ka say na oson
na wahu embra ho bedru baabi a na ndabaka na Asante no na sabia he nyina na o hye wan ase Denkyira hene nse bi nbe Asante kotoko ukuma apema apembeba na abono fo so huni mu de be abono chene apem na abono chere o chene apem no na me kire humu we kekeke life and color wani nyina ne se emra ye koduru Denkyira Dormaahene oso Denkyira hene ono so sabia ono ne hye na ase ba mienu baba nkontokwa non aggression part ye nuan ma Asantefo sa amre be wei na kese banye nipa ba ko ya kokuo bi ababoboboba ne baka be ho abom beti be ho free ntim jakari ho baka Feyiase mbo asa wate ntim jakari ofa ne mane okoye de okogu okobo no Feyiase mbo emra sa ye nuanum a make ba se beti be ho free Denkyira hene ne ba mane bi a ba po ye sa ma ko nsia nti na ya tie ho ne ye de ho de a sa mane no ye ne ba ba de ye ba bo so ntokpa mbo a man na ba ne hefo e doma ben tra ba bi o ya bo ho nsia say 0 ba 7 nana hono ndi besi kametima to aso 7-1 no what is say chechire besi bantu makrotia won te za 7 no Dormaafo ya ne ma ne ba ye nka sa hene na oba ye no yeah, they are trying to teach you. They are very good people. How did they buy the enterprise? That's to other shops in terms of prices. Oh, price, they say price no from Tino, the Abba has said. The price from wow. It can be before day by day. Then I will recommend it on my day by day. A good place for people to come and do their shopping. Okay. Whatever you want. Okay. Once it has to do with provisions and soap and whatever you want, you can come to them. All right. Thank you. What do you do? They call me Isaac. All right. That's about Mama no do come. I'm saying that's it. Mama for a full so na me. But what time me do come? And I busy attend to customer. What's it? I busy kakra. I busy kakra. On take kakra. Better day. Diapers. And washing powder. Okay. Nti de ba de enterprise din ja obato ni mo a. Se stores ni video but what plan no na ba se obato. Oh. Me just say bia menya no man affordable wa ha nti na me buy. Wow, it's a oba ha price no for. Wow, that's it. Okay. Right, Abusia. Yeah, ne customers be able to be because. Madam. What you want to say? They by the enterprise. I didn't tell obato ni mo a. Even you tira to na mo so bato ni mo a. Ne man bo and I say the opia uba una into our back. Opia uba betmanya na ha so no bo na ye. Ni bo na yo. Okay. Uba say ni ma na beto ye. Na ko man tohwe we me ta ko dwale me banko an. Okay. Mbala samina. Asa nkala ni bia uba ha obi na. Oh, okay. Nice one. Uno East, touch my mind, Ghana mind. Yeni mu be digwa. Day by day enterprise. Yasaswaba. Ye deal in all kinds of washing and bathing accoutrement, retail and wholesale prices. Don't come yo, don't come. Enepa huwa da beng. Don't call me. Enepa huwa da beng. Ya titu su say who selewa atufuabuo. Detergents no ye wano assortu small, medium and a big size. Duffy, Mosaic, Lavita, Cleansoft, Mada, Boom, So Clean. Detergents no yawa bucket mu de so ho. Biti say Cleansoft, Mada, Oro. Semina no so de abusu say tam. Semina biti say day by day so Chris, Della, Obolo Jumbo, Jama, Avel, Pella, Aqualis, Colors, Santex, Cleansoft, Mada, Nora, Kente, Dr. X, Athena, Flash, Oro, Easy, Saba no yawana kesiane nketwa, Kabalik Soap, Oli, Diva, Camel, Killer, Kedu, Luck, Cindy, Anna, Power Plus, Royal Leather,
Medisoft, Meditwist, Jumbo Aqualis, Miss Paris, X-Men, Fresh Soap, Bella, Lifebuoy, Magico, Nakasianen and Ketua, Alata Semina, Imperial Leather, Maya, Blinko, Sunlight, NFA. Hello. Emano so sewako feature na wa wanya line. Yas pad, proper pad, soft care pad, next pad, play me pad, Momo, blessing pad. You want different colors. Comfits. And Matia Mukwa wants on comfort pad no. And also you will be ewa yasuo ye. Disinfectant Dettol no so you will mu assault to assault. You will mother Dettol. Camel, small, medium, and a large original Dettol. And Kwalapa person so the QT, JK, soft care, Nakasia, and Kitwan na Dantemu, sweet baby, pull up, sunny pampers, blimmy pampers. Someone setting fifre now per wipe so the your soft care wipe. Tamai, halitosis aje will say aboswana. They dealing all kinds of Pepsodent. Pepsodent 1, 2, 3, Pepsodent Charcoal, Close Up, Charlie, Tigard, and Angola. And Tuntumo Howard Demoswa, ya want the queer enemy spray, Sasso, Fatala, Heaven, Fast Kick, Sao Bakoto, Taka to Sperere Sodie, Tiro no so ha, Coco, Pride, Natural, The Lords, Soft Care, and a Nadva Tiro, and ye toilet roll. And Tadina Fiamma Usia, and Kikawano Edasua Mwana, Parazone, a Hiamau, Mada Parazone, small and a big size, Bling Parazone, small and a big size. Se uwa chichini benche na witimi mba ya suya ya. Die hiani sa obe freye. And your man yebe package the kama. Near the ascende o. We accept Momo. Yeji Momo. Ube to me a free day by day enterprise. Ewa umatu for iso. 0544 644 852. A day by day enterprise ana. Ya titu say who ye don't come me. Don't come me. Don't come at 2 Shusha day by day enterprise. Ewa tachimai. Sunyai station. Abronsai na ewa achire ho peno. Day by day so. Day by day so. Ye kankwa atufuabuo. Day by day enterprise. Can do spirit. Day by day so. And never want that Every day